Iwe neza nshuti za Bitmedit, uno munsi tugiye noneho guclaiminga izo bita Syria. Nimba waramayininze Syria ewana ni ngombwa ugiye guclaiminga right now. Reka nze mbereke iyo Syria nimba warayikoze wihuta ujye guclaiminga. Claiming link ndayisiga muri first comment ya aho uri ubwaze kuyikura, copy and then ugenda ujye gukora claim muri Telegram nihigiye kubera niho claiming ire bwabere. So dore ngiyi rero ku bayikoze ni mwihute mujye guclaiminga kuko soon muri ku itariki 19 iraba irangiye claiming. So twagiye twihuta twese hamwe. Ushaka kujoininga kugira umenye izo link ahantu zinyura, uranyura muri group yacu irahari, urakaza neza nayo urayisanga iri kumwe n'iyo link. So twihuse rero, dore ngiyi link ya claim urayisanga muri description cyangwa se muri first comment ipininze. Turakandaho nk'ibisanzwe, turakandaho kuri link turindire ifunguke, turindire ifunguke. Ikimara gufunguka urahita ukanda hano kuri start nk'ibisanzwe, uze ukande hano kuri app launch app kandi kuri start. Kwezi nuko ama airdrop mukanya ndaza mbereka ukuntu bakora KYC. So tugiye gushyiramo password rero kambe nkoyeho record screen. Okay, tukimara gushyiramo nuko tuze twinjira muri app yacu. So nk'ibisanzwe rero ubwo turahita tujya hano kuri claim. Nakoze dukeya cyane, turaza hano kuri claim. Ariko byaterwa n'izo wakoze. So ukuntu bimeze rero hano tugiye kureba, urareba hano video baba bashyizemo ariko nta nubwo ari ngombwa katuyirebe. Urareba ko bakoresheje MetaMask. So ntabwo twebwe aricyo cy'ingenzi, noneho twebwe hano bari kumakubwira ngo you have not applied to Syria claiming, please provide your BC wallet address to proceed. So BC wallet ni BNB Smart Chain, ahandi twayikora sibyo muri MetaMask nkuko twatwarebye ya video. Tugiye muri MetaMask yacu nk'ibisanzwe, turajya muri MetaMask, turindire ifunguke, So turaza hano hejuru guys, ariko n'undi network akoresha ni imwe. Turaza hano hejuru dushyiremo BNB Smart Chain, dore ngiyi dukopiye address, dore ngiyi dusubira twihuta kuri Syria yacu, tuze tugapestingemo hano. And then dukande kuri validate wallet address, tuze duclaiming, kanda claim hano. Urareba ko banadusetse gusa ariko niko kameze. So bano banjye urareba rero turasoje gukora claiming
utarabikora rero ihute ubikore wihuse kuko ni ingenzi, ku itariki 19 irabirangiye. So guys, see you, nizere ko mwamuri bwabikore neza cyane.